Pozdrav drugari, znači danas ću vam pokazati kako spojiti dva video snimka pomoću Freemake video konvektor. Znači sve što za početak treba da uradite je se dodati na ovom linku da skinete taj program. Znači kad otvorite taj link bit će vam ovako otvoreno, a idete znači na download. Program će početi da se skida. Kad skida obaviti samu instalaciju, sve normalno, next i tako. Ja ga već imam instaliranog, ali pokazat ću vam kako se koristi. Otvorite program Freemake video konvektor, idete file, add video, idete tu da dodate video klip. Izaberete prvi video klip koji će biti pre ovog drugog. Onda sačekajte da vam učita. Zatim otvorite i dodate ovaj drugi. Kada to uradite, onda idete join files, treba bude upaljen. Program će vam pokazati koliko ova dva snimka zajedno, koliko zajedno vremenski traju. To je taj snimak i ovdje može izaberete u kom hoćete da vam bude video. Ja uglavnom izaberem na mp4. Ovdje birate u kom kvalitetu hoćete, u HP hoćete, ili već kakav jeste. Ovdje podesite gdje želite da se video klip usnimi, koji je da bome spojen. Ja ću ovdje u spojeni. Idete convert i sačekajte da on to učita. On je završio. Zatim ovo sve zatvorite. Uđite u spojeni i evo ga vaš video klip koji ste dobili spajanjem ona dva snimka. To je bilo to, pozdrav drugari.